Bot Kevin. Hola guys, okay, kepada S-Max user ataupun orang yang planning nak beli S-Max, alright, inilah jawabnya. Okay, ini S-Max saya sendiri pakai S-Max. Alright, sekarang kita ada satu firmware update okay, firmware update. Kita pergi sini. Alright, ada good news sikit, good news. Okay, kita update content. Okay, apa yang dia nak update? Inilah update yang akan jadilah. Kita confirmkan dulu. Okay, confirmkan. Okay, alright. Biar dia update lah. Okay, dia akan update. Alright, so latest update untuk F1 Pro belum. Alright, untuk F1 Plus dengan Z1 Plus dah ada Okay, rider passenger music sharing dah ada. Okay, sekarang anda boleh share music dengan pasangan anda dekat belakang. Lagu yang sama lah. Alright, lagi satu ANC noise reduction toggle. Ini nanti saya akan overlay macam mana toggle tu berfungsi lah. Alright, lagi akan clear sikit lah dia punya suara apa semua. Alright, lagi satu low latency intercom optimization for two riders. Okay, bila two riders range dia tak perlulah besar sangat, so quality suara dia akan lebih mantap. Alright, ini adalah terbaru daripada S-Max. Okay, so ni macam ni lah dia punya update. Dia akan slowly update. Lepas semua update, dia akan tutup device 27 minit. Dia akan relax dulu. So jangan kacau apa-apa, biarkan phone macam ni. Lepas 7 minit tu dia akan auto on. Alright, auto on dah boleh pakai macam biasa. Anda boleh test dengan pasangan anda, music sharing dengan enable yang ANC tu, dan low latency intercom optimization ala auto. Alright, so itu saja. Kalau anda nak S-Max, cari kami di Bike Zone 88. Itu saja, Bos Kevin. Ciao.